work ni one right development apa ka chnong ka thau yang i Kublai Shibun yo Sherman apply gini meeting. Daga buram yo he chnong wa pat yo yo ga chnong ga thau. Daga buram ya secretary chairman yang ga fishing association chairman atau waji semawan sikman ini cha chong jang sini. Daga wa buram yi ki he ang ga chnong ki em lang ki wa em matalang gini ga por. Bat daga buram le ya ginong hikai ki wa nang school repair ki wa lichim ya kini ki trading na ka penta ka program ni ka sngi dag burom lang ya baro ki wa em lang hini ki mi deru ko khman ko burto yong pi e kublai shibon ya ka por ko dor yong pi ni ka sngi ko baro ka berthai terki ko ya ka world environment day kamut ka sngi yong ka be ramau ile arki ka berthai ya ka sngi ningkong hi to wa da juri le si le sang ye ko berthai buro ko wi de ko le chiboni kam ki wa rapan si hakwa kani ka global warming le da ku go ka air pollution le da jur go ka noise pollution le da jur go bat ye chibon ki jing pencakhlia ya ka plastic pollution le da jur go bat jing pen yap jing pen do jai ki do ko em po ka le da bun ki wa do jai ite daw ko ni ke berthai bro wi lembaga UN de bo ko ke sngi gor khel lang ni na ko mentau penek pensa ya bro ke jing kam ya bro ki do ki jing thau em po berthai uman ki une ki khnang brene ka ki do ne ki ding komot kal miet ko bat ko le miet ko man ga le ka jing ger khu even ki bru bro berthai ku im churup rengkat wagani gamay ramau yong i tekam gua kadak gua nga gam nomi khmat yong ni gathang da em khtilang anam ta gani sngi yo penne pensa ye gani ga bay ramau yong i ni ga sngi da i ya ki sembe da kha kama san hajar dali kamot da ko diwaji mentu ar hajar dali uno ye gani ga fishing association ko da igani ga fish sanctuary ko da chimkhti da fishing association yang ga nang ba ka wa ar hajar dali hini ida kha sembe da kha ga am gili jaj dan me te wan uno ni ar hajar dali hati ha mi mentru ko man ka thau stock bat chi hajar dali ne wan uno i chaki ar dali khar po nong ba kamut san hajar dali ki sembe da kha uno i mentru sngi hagani ga por but iwi kwa o kurpadi khamtam ye galiang ka fishing association woto in charge sekani ke bentah ini agar pad fish nyau ba nga em jing chania ko kru ba ha phi open ne pensa phi o budin phi ye gani ke area woto ni bentah ka fish sanctuary but ko wi la ga jimut la toy waji mo secretary toy waji chna daga ma ni bentah ka area yong gani ka fish sanctuary yong phi Niwan sedang gani tai, niwan kut ke citai. Ketika ma betul waji bu baik kah ini kamu bu biar gani ga notice board ini. Iba bon sin. Ginong chong chnong nanong ba berkam tam lek ginong chong chnong nak mi tuang chnong yawan likwe ini. Tibi ki wakang tam tip ki haiwan sedang haiwan kut ke jingkang. Kemudian dejing makala yong ki thau dang man likwe ki hapo ga sanctuary. Ite daw mo dekam ma bu on pinya ong ba yo daman ga go clear daman ga wachia ban lamba kalai kat te temut da chong ho upai ni ki bat chibun ki jimut ki wa phi kam ga association ye phule nei bantau penne pansa ye gini ga banta yang fish sanctuary i ba ga fish sanctuary haite chong ki dakha haite kha pun ki dakha bat nei te thau kha tau pun gi ye yu lai ka leng ka wa bat da ka wa ki nong khwe na wan yo ki ye ki dakha ha po lai khwe yong ki bat kita kah po ko la yo ne yo sa ki yo he ki de kilo ki wan le ki san ko chpau kilo jrong but haji ki to wa ki deng da yo ai ka wa so spa tre ki deng de em ki deng ki wa san jai ki deng na do ki cinnamon ki deng ki man dawai cinnamon tree ki ni ki cinnamon ki wa sni de nyong ki ye ki upan mi dawai
pada ju ipon le gi guchna gi spices wo per wo ongi gi medicinal plant but em le cherry blossom wa da yo yu borok ka mikhalia da le ka festival ko hedo po mikhalia ka cherry blossom festival ni ba ni dai mano kor pang ba but salida lagi dai sador kam gi puma but ki bidiban gi dai kiwa hado ne katte em sanjak gi dai kiwa em jumut ki dai kiwa em dor but ki dai kiwa em ka dawai haki but kini gi dai da le umiu haborok gi skur ga em so far rudel lagi skur da ki LP ki UP ki secondary but ki higher secondary school hapo kan ga area yong i rengaman tu sngi chwa ya chipau tali tan hi ki secondary school ya ki secondary school tan hi mentu chipau tali ki secondary school em gi ha po constituency yong i kamot nyau tali hapo mi mentu but le tali hapo nong ba ini ki secondary school ngadawan pai dewan yu ki che mo do wa ini ki secondary school de em gi compound ko he kamot em gi ka thau thung gi ni gi deng ka ugam te da rai u chipau tali kini gi school but ladang chai pol wan hadin wan yo ji mani ye kat tu kan ni biang ki skur ki wadang em compound yo biang i ye ki wi wan ki skur ite to iwa naleng yong mentu ko sngi but ko wi ki singger pat ye ki skur uman iki ki open em kam hok iki gideng but kerpat le iki skur lar to iwa ji bu de ginong in charge iki kena class captain namo ni kena ki UP ki kena ki wa kit khia yi bi bu ginong in charge u wi deng u wi kena kamut lar wiar ni deng kamut hak punishment bu da kena kam ke terkom mut ni ba lar thong agam tu meling ye mun sap ke te jing thong rai do bu nong in charge pi te ki kena skur kamut nang kai skem gini gideng dau he ki but hak ka patan yong i nang yo yu ye i jing ko do dong ni gideng ite to i arli gi banta ki wa ir ki ni wall environment day te e wa kini ke sngi uman ga sngi ko wa job bat kanuk sao bhale ye gwiwan ki chnong gwiwan ki thau wa ka ni ke sngi man ga sngi kur pangtam ni ba em ka mi uthui gi den yo ai ke er ko khoi em ka mi le uthung ubo i gi dekha ye gi marat baro gu em po nang yo lamba gi marat gu em po ki do em po bun kham tam gi nong gendong jo yo ktung gi bam jo yo do gi bam kham tam rna paisa gu thiet na yaw bat chibun ko penne pensai chibun gi mun to yoi bat e wa kani gi sngi man gi sngi wa job bat chakmat le uman go lai bet la ranti khublai chibun 6000 go ipi bro Kublai chibun MDC itu contain ko koridor gang pi de persnya pi perdiang i wa de snya gi jingkra stom gang pi wat leman i kan we ndai ye pi wan ra wat i gideng le adu kama sos pa 3 ajo por le wat gi de khale de snya ong pi de wan ye pi wan ra adu kama sanajar teli de sembe de ka ku yo e ne ku yo plek mentu ha ar teli kini kitau kam ju le ba kini ruang kam gikhar ke kublai chbo ni gijing kra stom gyong pi ublai nang emlang churu pi wa kani gamen sen go em jing pi wo pen ba pennet ne benta ke emlang salang ublai nang kerku pi unang e pi kemet ko chai ko tram wa yoluti ha gisngi gipor kunawan kunang yi chopi wan ra Cibun kita gijing mentoy kam jule Cibun kita giroi par development hapo ka chnong ka thau kam jule hapo constituency kong i dai ni por katu ini program ko diga ke kejek chwa pun wai ga e kuble sisen nado kini ku didap kelam yong wahe chnong secretary yong fishing association ado kini ki wahe ku de pelai ke por ko koridor kong ki Kamtam secretary ki chairman yang gidong goper ki chairman ki secretary yang ki association borok wa klem de yo ko kbut leni ko akmat i pertu yang ki ewa kani kecing pelai por jong pi ya kam kani kesni uman ko kecing gerku kam jole uman ko kecing emen sen kamtam yo MDC wasdang ya kani ke program kuan
the first organization hedging itu wah kini World Environment Day. Dan ini por kerja. Kubeli lumlang aja baru ini kuwan pelak por ini. Dan kuye lang le siang bahaya di bawah nak pelak ini dekah kamjole wanau sami ini deng cini head master le ni cini head teacher le ni cini teacher in charge yang gini school ko pair yang secondary school siang bahaya cha yo sami hajing to win gideng kam jole uplak gini kedekha te gua yeru lang be ile siang re ta ikublai pi wa de plak pi wa lang mi kalen ni ta yo pilai suk lai sang cigi yung sang pi ya gua lai chalum chawa le yo lai pi ki kan yong pi ubram dang ko pi ki kan yong pi baro pleasure. Jangan tin hơi. Tiap tiap